Tujye kwakira umuntu ako Austin buri akora iki? Restaurant, umuziki, umunyamakuru waza Austin akora ibintu byinshi. Uncles, umunyamakuru, umuhanzi, MC, ngo noneho ngasigaye avuga amazina y'inka. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Amashimwe cyane twakire Uncle Austin Waza. Listen up. Mumbaranga mutima duhuje tambuka nguhurukun Shareka nkubwire ntago nzi kuririmba ariko ayaya ndayikunda. Niho hantu itubonera umuswa nga ayaya. Austin. Oui. How are you? I'm okay. Chokoze reka nkubwize ukuri. Mumbabarire sibyo mubanze mukoma amashi ndababwira impamvu. Ndababwira ayo ni make. Mwongera ndi. Ayo mashina ya mama wanje. Iyo atambyara bino byana byo bikomedi ntago byari kuzabajya bibona commentate. Naba natwe gusa uza abantu bakwigana. Chita yari kuba yarishwe n'inzara. Urumva? Areba abahanzi wazamuye Bruce Melody ari kwakira Kanombe. Baba we. The Ben. Ariko korabu ufite. Ni indirimbo ku giti cyawe. Zawe ku giti cyawe. Inyinshi ni izihe? Ntago mbizi. Austin uri umunyamakuru w'umuhanga, uri MC, uri umuhanzi. Muri ibyo byose ni iki watangiye mbere? I think ni n'umutetsi. Baya ntago ari umutetsi. Ni owner ariko uzi no guteka wana? Yego. Uzi guteka? Yego. N'imitwe? Mfite umwe nicyo kibazo. Ufite umwe? Yego. Ni iki watangiye mbere? I think natangiriye kuririmba. It's a long story. Kera my big sister yaririmbaga muri korali. So ndibuka niga mu kane primaire. Twaye muri break. Nicaye nari umwana witonda utavuga menshi. Ntago wavugaga? Wapi? Nibaze. So icyo gihe nicaye hanze ndi kuririmba nje nyine umwarimu wigishaga music aho nize muri Uganda nibwo yanyumvise. Arambwiye ati sasa rero ejo uzaze muri korali. So nanditse n'indirimbo yanjye ya mbere niga mu wa gatanu primaire. Mu wa gatanu primaire aba basomaga inkuru za Joriji abandi kwandika indirimbo yitwaga gute iyo ndirimbo? Ntago nayibuka. Ntago nayibuka. Hanyuma itangazamakuru riza gute? Itangazamakuru rero ryaje kubera ko natangiye kuririmba then tujya muri korali tujya muri theater acting nakinaga filime ndi umwana. Wakinnye na filime? Yego. None undi script writer. So rimwe turi kuri stage gutya manager wa radio ahantu nakuriye Injinja muri Uganda arambona arambwiye ati sasa rero ejo uzaze kundeba ndumva ufite talent. So that's the rest is history. Nagiye ubukeye bwaho yahisamo akazi. Wiga mu kangahe? Senior 4. Watangiye akazi wiga? Senior 4. Abashomeri mwikomera amashi? Austin yatangiye akazi yiga senior 4 ariko ubwo ni tala ntago ari uko akazi kari free. Yego. Kubera impano mu wa kane utangira akazi. Ntangira akazi ka radio. Ababyeyi barabyumva? Byaragoranye kuko mama ntago yabyumvaga gusa papa aramubwiye ati umwana mureke ntawamenye. And indeed natangiye akazi hari mu kwezi kwa kane papa wanje yitaba Imana mu kwezi kwa 11. That same year. So byarangiye ako kazi nabonye niko kanyishuriye amashuri going forward. Mama twavutse turi abana 9. So umwana wa kane. Umwana wa kane. So byarangiye mvuze ni mama you know what? Nje nibura mbonye best
nuzongera kundihira. Nahise ntangira kwirihira school fees. So nirihiye kuva icyo gihe paka nsoje university. Wasoreje muri Uganda? Yego. Ariko nize university Uganda nkorera i Kigali. Yego. Jaguar zirakuzi hano 4. Wabimanagingaga gute? Byari bigoye ku buryo university nagomba kwiga imyaka 4 na 7. Ariyo natangiye njya nyireba nkabona sinzayisoza. Nzayisoza. Wakoze n'undi mass communication? Yego. Nize mass media. Ugera mu Rwanda wigira Uganda. Umuziki waha twakumenyeho sasa. My adult life kambabwire mama wanje n'umunyarwandakazi. So uvuka rwa Busoro. Rwa Busoro Nyanza. Nyanza ya. Yego. Nje rero my adult life iri hano mu Rwanda nubwo nzi Uganda. Koze kuva ku myaka 17 it's when I moved. Nibwo waje hano? Yego. So none 50 iri hafi. Yeah. So ureze. Nese umva gatungana. Njewe kubera kuntu waza nyuma n'ubatungana. Umva gatungana. N'ubatungana bashime cyane kuri Austin. Austin uri umuntu. Ariko kambwiza ukuri amasari yihuta. Hari ukuntu ari ginja ntekeze nkavuga ni bino bintu bya covid. Badushize muri covid muri lockdown kugira ngo bakure isa ku gihe. Yego. Urabona amasaha ataragabanutse wowe? Nanjye ahubwo antigaye mbona iminsi ngabona ntagaruka mbere nyibonye. Nkabona kwa kabiri nahabonye ubushize. Ntabwo ujye ubibona? Nukuri. Cyangwa ugatangira umwaka ukabona ntagaruka mbere. Kabati uyu mwaka n'uwari ryari. Ntabwo ujye ubibona? Aho ngaho rancanze. None se ntabwo urasura umwana kwa muganga. Waterura umubebe ukabona ntagaruka mbere umubonye. Ariko umubaba ari wo wamuteye inda. Abari uwawe. Austin uri umuntu wafashije abahanzi. Benshi. Iyo urebye abahanzi hari abantu bashaka kuba batazi abahanzi wafashije. Abahanzi ubu ngubu ubona bari kuri sport wagize mu ruhare nabahe? Well, sinjya nkunda kubivuga. I never talk about it. Ni benshi ari nawo batavuga ariko I always feel like it's better kutabavuga. Ariko barahari. Ubona gufasha ari byiza? Nta muntu uragukoshona kuko ndi kubivuga ari gihe umuntu yanga gufasha cyagafasha kujya expecting ko nawe azafashwa. Ntabwo mfasha kugira ngo bizagaragare ko nafashije. Oya. Ndafasha kugira ngo uwo muhanzi first of all nk'urugero nagwa kuri Priscilla for starters. Priscilla ninje muri studio hari ku cyumweru ngiye gukora indirimbo na Pastor P. Noneho numvise ari kuririmba ntarinjira kuri reception. I had a beautiful voice. Ninje nambaza ese ni wowe uri kuririmba? She was like, yeah. I was like, can you sing again? Arongera. Nibwo Pastor P nje nambwira nuzi nibindi. Ayo nishuye reka tuyakoremo indirimbo. Nibwo twakoze mbabarira ya Priscilla. The very first time majya muri studio. So icyo gihe for me mbikora nashaka ko nundi wese yakumva nk'ibyo nje numvise. I was like, I wish they can actually hear her voice. Queen Chamwumva bwa mbere I think yararimo kubakinga Kamishi. Then ngiye gukora album launch yanjye bereye muri parking ya Stade. I used her to back me kuri stage. Nibwo nahise mubwira nuzi nibindi tuze gukora n'indirimbo. Nibwo namujyanye muri studio bwa mbere twakoze ya ndirimbo inseko yawe isana ya yindi. Bwari bwa mbere agiye muri studio. So the story is long. There are so many artists. Benshi muzi, benshi mukunda. Ni benshi. Yeah. Uncle Austin uri umunyamakuru, umuhanzi, umu businessman, umutetsi. Ubihuza gute? Well, it's biragoye ariko biroroshe nanone. Icyambere. When you do something with all your heart, with the passion for it, trust me nachana nirana. Cause nakoze umuziki cause it was my passion. Nakoze kuri radio cause it was my passion. Nakoze restaurant kuko nkunda biryo. Ewana biragusa. No, I love cooking. Kuburyo nshimishwa nuko wena natekeye n'umuntu akarya.
nabyo kumva urishimye. Yego. Uzi no kodaringa. Austin nujya kwa Nkozi uzamubwire ati ndashaka kurya azahita akubwira ibintu uri burye. Kandi bitewe niyo nkurebye navuga nta wowe muyoboke uyu munsi ndumva wabyibushe cyane warike. Ukahita umukubita akabenzi. Austin ubona ufite Johnny uzi generation zitandukanye. Yego. Hagati aho ngaho reka nkubwire Austin ni umuhanga tumukomera amashyi cyane. Iyo urebye experience ufite uri umuntu ujyana na generation kuri radio. Yego. Abantu bose baje kamivuga gutyo hari abantu bakumvishe kera bakikumva hari nabaje nyuma yawo bakikumva. Hari n'abasaza bibwira ko ni musaza mugenzi wabo. Hari n'abasaza bazi ko uri umusaza mugenzi wabo. Yego. Ibyo byo bigenze ute? Amabanga ntangira kuyavugira hano ndabankopeje n'abandi bose. Batemo kugira ngo barebe consistency. Listen, working on radio, first of all, you have to evolve. Ugomba kumenya ko icyambere language ihinduka buri gihe. Iyo abanyamakuru bakoreshaga mu gihe cyaba MC Mandi yarahindutse. Ikinyarwanda cyavugwaga icyo gihe. Amagambo yakoreshwaga icyo gihe birahinduka. Like it or not. So you have to evolve with it. If you don't, nukuvuga ngo birangira ukuranye na ya audience ingana nawe. Niyo mukomezanye. Kugeza igihe batacyumva radio. Yego. Kandi wowe gikora kuri radio. Yego. Iryo banga turaritwaye nabyumvishe. Hanyuma Austin hano harimo abantu bafite impano zitandukanye yaba ari abanyamakuru ugendeye kuri Johnny Uncle Austin cyangwa experience. Nihe nama wagira umunyamakuru uri hano? Kuko the challenges twe turashaka kubikora vuba vuba ufite experience y'imyaka myinshi watangiye kuri 17 ibintu ufite none ahangaha ngenda bishaka kuri 20. Niyo mpamvu birangira mwibye. Twibye guteze kandi ako libye. Ni yihe nama wagira umuhanzi? Turahera ku muhanzi ukurikizeho umunyamakuru uri mu nzira y'iterambere ariko utaribona. Icya gatatu n'umutetsi uri mana arabana bakunda ibiryo bicaya. Reka nkubwire umunyamakuru nabivuze already. Umuhanzi, if you have the talent, be patient. Trust me, your time will come. Like it or not. Kandi nimba itazaza ubwo nagizaza. Iyo nama ko numva se irimo inama. Icyo shatse kuvuga ni iki? We forusa. Cause for artists ujya muri studio ugasohoka uvuga ngo nakoze hit. Ngo iyi noneho ni hit. Wagera hanze abantu bakahita ibishanga. Ahubwo yayindutizeraga ugasanga. Yayindutizera. Ikaba ariyo yabaye hit. Nje nakubwira story nandika indirimbo yitwa Nzakwizirikaho. Nzakwizirikaho ngira ngo nibwo ba Benamed bari bamaze kugenda. So nafashe bis kwa stage njya i Musanze muri Top 5 sae. Ngezeyo Saturday dutangiye gukora indirimbo. Ntazi I had an idea of what I wanted to do. Ariko dutangiye umuriro uragenda. Nsohoka hanze ya studio nandika. Ntangira kwandika indirimbo nayanditse yose. Umuriro wagiye kugaruka irangiye. Bya ku recordinga bibyara hit. Ese ira y'igisasu inspiration ni iyi? Inspiration y'igisasu rero biriseriye murashaka kubimenya. Inspiration murashaka kubimenya. Jamila igisasu ku bwawe. Jo cyangwa tubanze turirimbana ahubwo. Tubanze turirimbana. Yego. Yego. Wego. Okay, anyway. Kamubwire ngira ishyari ryiza. Iyo mbonye someone who's doing something nice, I'm always like, I have to do as well as this guy. Twagiye muri concert nje Jay Polly, rest in peace, Tom Close, I think No Less, na Urban, na Dream Boys, Irusizi. Tugezeyo nari mfite hit pe Nzakwizirikaho zari ndirimo nk'eshatu cyangwa enye. Tom Close agiye kuri stage yaririmbye isaha n'igice non-stop, hit after hit. Twagarutse mvuga ni ngomba gukora izindi ndirimbo nyinshi. Mu modoka turi kuza sinzi ukuntu twaciye Nyungwe mbona abatipe bari kurwana
it's why I got the idea. I was like, Zajingumi kugawe. Nahise mpamagara Junior. Nabwiye anuzi n'ibindi kaduhurira muri studio. Sinigeze ngera mu rugo. Nahise njya aho yakoreraga i Nyamirambo. Tujya kuri recording Nzajya imigeri ku bwawe. Imigeri yatumye ukora imigeri. Yego. Austin inspiration ze zimeze nk'izanjye. Reka? Ariko Austin hari ikibazo nshaka kukubaza. Ari content ugira kuri radio. Bari abantu baguhamagara. Yego. Niwe muntu waguhamagaye muri bari abantu bose wagusekeje. Akaguhamagara ngo mfite impano Austin uyihese ngo yakwirengagiza. Nagari uwo nguwo. Uwansekeje niwavuze ngo ara Austin we ngo nyafite ikibazo nashaka kuruhura umutima. Nkaumbwira ngo nagiye gusura umuhungu usanga ari batatu. Kumwava undajaho unone ndatwite. Ngwiyo nani yande ukahita wumva abantu batanga ibitekerezo. Alo Austin nje ndumva ari yo gatatu kuko urumva wa mbere ntago yatinze, wa kabiri ibyo ari byo byose we nta nubwo yagiyezeyo. Nje naramubwiye nuzi n'ibindi uko biri kose no wa mbere tu kari rukanse kabanzayo. Uwo ni umuntu wagusekeje. Ariko inama ziranama bro, hari n'igihe umuntu agira abantu inama we akubiswa afite ikibazo gikomeye. Shari nk'igihe bari bankatiye. Urumva? Utangira kugira inama z'urukundo. Ibaze nawe. So abatoza ngo ntago bajya bakina. Ariko hari umuntu amubwira ngo inama iruta izindi ngo nuko utumva inama iyo yose. Iyo nama urumva atariyo? Ngo? Inama iruta izindi nama. Nuko utumva inama iyo yose. Ubwo n'ubwa mbere nyumvise. Austin n'abantu ijwi ryawe nta kintu ujya urya. Ngo? Nta kintu ujya urya. Oya. Hari umuntu avuze ngo usigaye uvuga amazina y'inka. Nyishuranya avuga. Nangahe abatahira ni 20. Abo ni abatahira ba kera bro. Abatahira ba .com ni 1,200,000. Iyo ni sare Austin urimo uravanga ibintu. Abatahira ba .com ni 1.2. Ese iriya bavuga n'icyongereza. Waza. We wayitwara. Oya hari umuntu ushaka gutwara amafaranga ya Waza. Arahari. Naze hano. Okay. Naze hano umuntu ushaka amafaranga ya Waza naze. Ndayamuha 20,000. Banguka hano. Tugeze kuri 20. Amasegonda 30 yonyine. Amasegonda 30. Turashaka umuntu uza hano agatwara amafaranga. 50,000. 50,000 ari Gwino 50. Banguka hano dore guri yaje. Okay. Umva reka uri kuza reka aze muri Waza. Vayo. Hari umuntu wongeye 10 kuri 50. Okay, bwabaye 60. Okay. Reka tuguye mikro yawe kugira ngo tugiye kuyabara. Rimwe. Uyabara. Rimwe, kabiri, gatatu twagiye. Waza. Do, amasegonda ngahe? Yivugira. 11. Nta muntu ushaka amafaranga hano. Okay. Undi ari Vayo. Ariko noneho condition shasha. Akunanira uyama. Arakunanira. Arayamu. Umva. 50 yakanyakure mu mufuka kwanza. Amafaranga akunanira uyama. Yego. Sibyo? Ngwino. Ushizeho 50. Ubishobora cyane 50. Ubu amafaranga arabananiye pe. Ariko umva
tuzana ngaho nta kibazo Austin webara Okay. waza okay Austin no bare utumubwira mbare okay nibikunanira urayama rimwe kabiri gatatu twagiye Suminane zana kashi zana kashi zanyu mwana ntugakirire mu mafaranga bro omba byabananiye undi okay babo mama wowe ni amadolari 100 bikunanira uyama twagiye wakatwongera nayo umukobwa wawe babu bwabaye amadolari 200 twagiye sasa buretse gato rimwe kabiri gatatu twagiye atandatu umva bro ndakirira hano ijoro byabananiye urayatanga nawe nibikunanira urayamu okay ntacyo twagiye merci 50 ye n'amadolari 100 yose ndayashaka reka uyabanze mitenza na microphone twagiye rimwe kabiri gatatu twagiye waza Ah, 26. 26. 26. Okay. Umva buretse gato. Ndumva mwamuburaniye cyane muyame mwese. Wowe genda turaguha mu make. Amaswe cyane kuri Uncle Austin. Oya buretse. Kubera ko yarengeje 15 reka muhe 25. Umva urama senyisa ya komisiyo. Ariko reka ndamuhashaje. Reba mashaje niyo meza. Ayakoze niyo mazima. Nawe baragwa biri. Wowe urama 50. Amaswe cyane kuri Uncle Austin, ladies and gentlemen. Austin. Reka ngubwire. Reka mbabwire arigiye umuntu abona ko yakoze hit. Wayibonye ariko? Ejo bundi nagize nyambono umusaza avuye koga. Azabwira umukecuru ngo sheri. Ariko buriya karimbo waza akagira karimbo k'igihugura. Umukecuru ngo akahese sheri. Ati uwo nkunda ni wowe. Uwo nifuza ni wowe. Nutama kwa wowe. Nahise nemajina amavubi yagiye gukina turi muri stade abantu bose ngo uwo nkunda ni wowe yifuza ni wowe mwaguruka muri indirimbo y'igihugu ariko mwaguruka muri indirimbo y'igihugu sibyo kandi indirimbo z'igihugu zabaye nyinshi twagiye uwo nkunda ni wowe uwo nifuza ni wowe nutama kwa wowe umva zaji mijeri ubwawe nzakubitwa ingumiza ubwawe nzamira igisasu ubwawe ejumina umva ndagukunda nzapfejo n'ubunyanze napfejo umva ndakubona umutima ukadunda 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 ukamanuka
mubirenge mumaranga mutima duhuje tambuka nguhuruku oya buretse gato urwangu ukunda be urwangu ukunda shubu I swear my love nagukunda umva closer come closer get closer winera kuyeba hindukira ngongorere closer get closer skuri bamba skibidi bam bam ndamuhamagara akabwira amusobanurira wakoze amahitwa n'amashyi menshi cyane kuri Austin hari umuntu ugufitiye impano really ni umukobwa umuntu ufite impano yanko Austin kanizere ko atari impano y'umwana umuntu ufite impano ya Austin Austin wabonye ariko murimo muramubona ewan niwe siwe amashyi cyane ku artiste wacu witwa Ndebogal akoze cyane amazina yanjye nitwa Grady yakora ifoto rero ifoto ni ifoto nakoje hashize amezi cyane gusa narabuze ukuntu nahura na Austin kugira ngo nimugezeho none ubu ndimva nishimye cyane kuba ari muhande rwanjye. Thank you so much. Thank you. Amashyi cyane kuri Uncle Austin. Uncle, thank you so much for coming. Dore wa muntu Musa Chita. Bagwe microphone. Umva njendo umuzungu kuri Chita. Merci beaucoup witwa nde baguforowingira he? Kuri Instagram nitwa Grady Art GRAD Naya ukongera wana art. Let's go to Boninde Grady Art. It's Grady Art. Grady Art. Amashyi cyane kuri Grady Art. Wakoresheje Creyo? Yego nakoresheje Creyo. Wana mera yo microphone Chita hari. Imumere. Ntabwo uri mubone birasaba gukoresha itoroshi. Chita nashaka kuganira na Austin nka Austin. Muganire twumve. My favorite song ya Austin nkunda kuririmba ni indirimbo yitwa ku mutima. Hari n'indi nkunda kuririmba ivuga ngo uko kipenzi cyango cya mutima umora ku mutima. My love for you can never die. Hari n'indi avuga ngo inkuta z'icyumba canje uzakabivuze ariko hari indi ivuga ngo ninkwitiranya komeza ninkwitiranya umbabarire kuko uri murancanga usanirirenga ahantu gasumba ifaranga. ako nashobora nkasubira kwicara nika intro ko kuri Kiss. Is always saying it's 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station when I was Austin live. Kuva saa 10 kugera saa 2 live. You know, mukanya bro turajara muri Sing Focus. baca umugani mu kinyarwanda ngo wekanira gusuruka kora iki. Amashyi cyane kuri Austin, ladies and gentlemen. Amashyi cyane kuri Chita. Yes. Hari indirimbo Austin yiririmbiye yitwa ngo bihemu. Naturirimbira akantu gato. Amashyi cyane kuri Austin.
Kabukirenga bongera inka mu zindi. Kabukirenga bongera inyana ubwatsi. Kabukirenga bongera